I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about in Mbula FM. Set Nadango Leonardo Tulip, au what you took in Ba, and the Talita na Parong and Mbula FM, Balatin Nabantu and Ser. Mbula FM, number 2 and Ser. Ni sambul binaka se kwengo na bagaleleka ni nonde tukutuku na mbongende dai daga tiko na ngaunongo endona sitorong lebu na nonda bonua kena matambos ni Fiji Commerce Commission ena kena sangai melaura ina besito eso karapolita tiko na yaya kalastaki katuku ni bebotaka na sitongo redron sito ni RB Patel ni bunga na yaya bebotaka esa la kimbulitale ena bebolau ni mbuli yaya kanga ibolitaki ena besito lalai ena nonda bonua laura ni ndona yaya ka wangataki bogalebu ena daga kongo waya ni kubu ni namu ka laura ni relaki rawa ilabu tiku kina na besi tola lai ena nonda bonua daga tiko ena ngaunongo na matambosi ni Fiji Commerce Commission ena kena sangai me baka omboko taki na daga baka ongo esa na soli lai na kena laki ndikebi na ibi ena muira ni nonda bonua ngoni ote na kena na mai ndolobo endona bola ongo wakatoka ena dialysis center ela utoka era daga ena kena ndola na bola ongo na lube ibiti karsa laki boitiko mai Canada kara daga tiko ena Vancouver General Hospital mai kia warita na bakalis lesi ni matambose push chand ni ndau soule na kena laki ndikebi wabunuai na ibi ndua ebuna eratosa bandure kina na balnimbula bongo kureni na maki mena bebu kisar lebu na bola ubongo beir na bekanda mai na muira ni nonda bonua mai tabu de nambongi ni matai ni bola membaleta na yangona ena nonda bonua na bolongo ena bebu kisar lebu beir na ndauti yangona keir na ndo buliti yangona ena ken sangai merawati na yangona binaka kamena baka ukibalangi mela kibulitaki warita na minista batawa na ministry ni titei osiena ingamu nindono na ngauna tabudikina na ibolongo mebaka ni senga indolo walenga na baka uyangona ki Europe ke na matini tu Amerika na ibolongo na soli baka sala talanga beir na ndauti yangona ena beka ngrebi ena buk ni baka uyangona ki balangi kina gito raida rauna ndori babulidi ni nonda matatimi le abitu Gareth Beiba na bonu endondonu mena babnataki ena kena baruta ni sotsota ni Vancouver Sevens ena moni madongo warito Beiba ni sasangatigo na ngaunongo na nonda matatimi ena kena sangai merawati nanganga ena sotsotongo vitiro na sote ni mateni gitu pokatombu kina timi ni welesi ena singatambu ia ena gebayadur tigo na finala ena singalebu ni moniti maitha wekiri na wagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri rauna na sema ena steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM menonda bata na kalungata ni muani madhawa sa arnayanda oya wo chonen rut kele bai buni moli rakira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 Dorongali bado penenu makaya machona belantarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach oya wo labini Nambuli mana Simba ondo talita kana Radio Fiji 1 nalango police matawalu susungemba ang bulabat may Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mo ibitin honga ni BNN